Standard over school missing case CBI the Sinapre case as he handled the lobby of Union Home Minister Amit Shah, the DOP Minister Dr. Sitendra Singh had a suit taxing the Highlands Minister of Hungary. MVA Act 2019 Miam the Kangan Nagar Road Safety Awareness Program Pankapre Traffic Police na Paikala Road Safety Tabak Sing the Miam the South Masum Lana Lobby and Highlands Minister of Hungary. Sinong alam dahil sa kang nabukulay pa ibas na sanapati makan kuman kulda lay yung tarahir may hadong lamay o isang narabamiyam na impal di Manipur Highway 223. Amasung di University manungsa na tiyang College of Science ta class taon na barum na itabalik mahiroy sinirang kaukre o isang narabam mahiroy sin air block so tonglon sin kre. मैं मुकरम जरिए दमनी एग्री बस इम्पैक्ट न्यूज़ ने एक के थोक्सम नजे पुंजा से फाबी मरोई पाव संग में पिजरी स्टैंडर्ड रबर स्कूल की महिरोई दुपी मसा मलई दबकी केस अदु सीबीआई द सिन क्रे मदि केस असे हेन लुम न लौबिनबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर मसा मगना होम मिनिस्टर अमित शाह मदि डोनर की मिनिस्टर सोरिबा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह दसु तक्सिलन ने हाय चीफ मिनिस्टर नौथनम बिरेना पोंगदोरक्ली इम्पैक्ट न्यूज़ का खनन उनबदा चीफ मिनिस्टर बिरेना मिसी असिगा समलांगला लंगजिन पुथोपंगमनबा से असिगा पाबक मतुंगिना IPC Section 302 Yahundana Langaki Deputy Secretary J. Hawkipu Delhi the Thaduna CBI the case as Sinagadoriba Department of Personnel DOP da Siasang Pumba Sinaramle Casasi DOP da Sinaramle Habi copy su JC the Piki Balay Cray Loinana JC the Piki Batazabaki Matungina Sib Minister Nahokiba Satemar Nipan the Mapanda Gohati the Pangtokiba Northeastern Council Gi Humpuni Pansaba plenary session की खुतों साब लोरगा होम मिनिस्टर अमित शाह मदी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को नदुना केस की मतांग दा तक्सिलमने दबु केस मेरिट येलगा सीबीआई ना पाइकल लकदबा ओइबना कॉन्क्रीट ओइब स्टेज अमा लाकपा दु लैंगाकना ngaiduna laibani haina सी मिनिस्टर ना इम्पैक्ट न्यूज़ दा फोंदोरखी अहानबदा सीबीआई दा सिनबा काना 302 की सि यावबे हदिनगी अदुदी पुलिसिंग गा इन 302 याहोलो ना हर कांदा 302 की अदुदी कंप्लेन नंबर रिटर्न नंबर तो सेन रिटर्न नंबर कंप्लेन तो काना 302 हापे अंडर सेक्रेटरी की ताब ऑफिसर अम स्टेट रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर अम लागा आदा डीओपीटी द पीगी दबनी सिनगदबनी मखुना हाइबदगी जे हाउकी बना डिप्टी सेक्रेटरी अमना पूर काना सिनरु रे अदुगी सिनरु बगी आदा रिसीव तो होबगी सेदो मरु एखोइद लाइग्राई में मोइदसु नान जेसी की लापिरम बसिंग पीगी यस अदुई मतुंग द लाइव फदना आइना दिल्ली द सटलगा उनगदबदु अखोई एनएसी की हदकी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग द ऑनरेबल मिनिस्टर अनिमु उनगो फंग अमित शाह जी उनगो फंगे होम मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर अदगी अमरो ने डीओपीटी की पाइरिबा डॉक्टर जितेंद्र उनरे मोइन सीबीआई सिनो हैबी सिनरे आई चलगा तक्सन भी हैबी तक्सन लोरे अदगी फोटो दगी हेने कोई कई दो दुई नदु मदी मुदे कोई की गवर्नमेंट साइड दी we have done our best ado aina tabada moi Kolkata gi dalaiba CBI gi branch amada sigi matter sigi senior A haina senior A have di chesang correspondent tore ra fi DG na ngone tamukhi bumle ado aina masi se thok ni ga ma ka aina mapan thok ni ke no concrete do ko ma laure ne haiba ma haurani ne haiba ko ma le tri bawdi ai media ra sathiro ge haina ni satadni स्टैंडर्ड रबर हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल ओरिबिगी इमुंग मनुंग की मियोई सिंगना स्कूल असगी महिरोई नुपी मसा अमा लैखिदबगी मतांगदा मिसी असिगे सुमरान पोथोंगनबा सीबीआई केस सिनहंदुना पाइहन बाहायबसी स्कूल अथॉरिटी की सो असेंग अपामनि हाइना फोंदोरखली इमुंग मनुंगना मखाताना तिजिनबगी थबक सथरिंगी सेरक्ता असुंबा खंगदना सोशल मीडिया की वाफम द युमफम मोरगा अमदी मॉब की फ्रेशर स्कूल की मियोई खरदा जेल द थमलिबसी थमफम थोकपर हाइना सीएसओ अमदी लेबाक मियामना बिसार तोबियो हायरकली मिसी असिगी मतांग द सेंखिबा जेएसी की ममिंग असी मिस्टीरियस डेथ हायरमलगा हौजिंगना मर्डर ऑफ हायरकलिबा असी करम प्रमाण लेबदगी नो हाइनसु वहंग हंगलगली ट्रैफिक पुलिस न मियाम के सेफ्टी की दमकता थबक पाइखलकपदा मियामना साउबिगनो अमसुंग लाना लौबिगनो हाइना से मिनिस्टर एन बिरेन मियाम दा अपील तौखरे लोइना ट्रैफिक पुलिस अमसुंग स्टेट पुलिस सिंगसु गाड़ी थौबसिंग चेक तौबदा मियामना नुंगाइरोइदबा मोंगदा थबक तौबिगनो हाइना सु पुलिस सिंगदा अपील तौखरे
Wafam ngasi Manipur government ki transport department traffic control wing amasung Rotary Club Imphal amadi Rotary Club of Polo City Imphal ga kusam Motor Vehicle Amendment Act 2019 ga mari leina Julalend laiba ISPT da pangtokkiba road safety awareness program da Minister na phongdokkibani tharamade da Minister na makhata na hai Manipur da gari accident thokpi sang ase hengalakli accident thokpi bara masi thigalubada sasinaba driving license paiba amadi gari masa thopa singna helmet uptana gari thoba da gini haina phongdokhi loinana Myanmar rom dagi state asida sangsilakliba Rohingya sing ase India ki Aadhaar card paiba maramna Department ke official singa driving license pi bada yam section ta honingi hai ki loinana Delhi na singba mapan lam dagi state asida pusilakliba second hand gari singsu siasang super haiba police singna ningthina check ta honingi hai ki loinana koi pipim kaihendana ngak to na thamnap ki pandam da state asida cheliba diesel auto singa sigi bahuta e-rickshaw na mahut sinaba lagang na plan tauri haina so minister na phongdokhi Manipur government ki makok thongba official singa madi police ki makok thongba police personnel kaya na saruk yakiba tharamade da minister and birena lusingduna traffic rule ngak to na sanaba government ke employees singa madi mahiru sing yaw na puna wasak lawmi na ki loinana traffic police singda threat analyzer amasung megaphone singsu yanthoki license piriba sahi sudaba ngang na suya jel ga piramiba adugumba potune aduna ni aikoi mi khara jo phagi bane suspend ga tawgi bane khitang di khangsunoina ado hujikti aina sum tawda license ka pibasi yam niyom sumna pire na tare ado kana gumbana na ta exadna loan na thumna pirambagi information leiragadi adu su dum koi government gi di mayam khangi dungai afaba tawbagi na reward fataba tawbagi na jail ani sinatna upai leiroi tangai fadaba niyom khara ngakse hujikti aigi mota di khara di amna public si am bhap tarabra ina khala mayam public ta ina hajari basi police na tawriba traffic na tawriba tawraiba port mase saubi gano lana lobi gano traffic police tu gi hingna na bana Senabadi district ki Mau Maram subdivision ki manung sanna makhan khuman kulda sakang da basing yum tara hena mai thadoklamne yum mai thadoklamagi thadoka singa se yu angan ba pung mari taba matamda thokhibani Impact News na mafam adu dagi phangba pawda masak khangda ba assault rifle sing paiba mioi sing laklaga kul adu phawdna seliba National Highway number 2 gi lambi matai da sabi yum sing adu mai thadoklam mani yum tara hena mai thadoklam ba du da lupa koti henbagi senpham mang takre hari thadok adu bu tamchiba thongni haina yaning da phongdok pagaloina makhan people's organization na Impal Dimapur Highway da sathok kasin tawba thingjin khre pung kumari phawbik manungda mari leinaba singna thadok adu satharam kiba sing phadrabadi matam sangna highway thingjibagi khongjang sangsin lagani hairi pawadu phangbadagi minister NKC yauna district adu da laiba civil organization gi mihut sing amasung police ki kangbu sangsindana phibam yangsin khre hairi Makhan Kuman Kulgi Irang da Watok Laibak Tibani Tadok Sida Senaba Mio Sing Logi Matungina Matik Sab Serak Pigini Haina Minister Nanthan Birena Fongdokre Nakalam Ramda Tadokasi Hakting Nana Yang Sinaba NKC Sangsindana Yangsin Kre Hairi India ki Prime Minister Narendra Modi Mapokumon Taramda BJP na lusing ba Manipur Langang na Sayola Masubna Palan Tauriba Sige Saruk Amoy na Minister Nanthan Birena Dilalenda Laiba Children Home gi Angang Singda Ningtham thagi matamda sisinanaba kambal asathak amadi sana khonabagi polom kaya kosinaki tharam aduga mari leina si minister nangthanam birena haikibada makhan khuman kunda thoganingda ba thodok khara thokkiba loina yung khara mai thadok lambagi report hek phangda minister en kai sina lusingba akhanaba tim ama thodok thokpam na sangsin kre thodok asi makha ta na thoktana ba IRB gi platoon amasu thodok thokpam da thajinna ba sem sare thodok asi gi matangda Sanabati district deputy commissioner amadi minister kai sig report ngairi Mathau tarabadi senior minister ni thodok thopam da thajinduna tung koiba warosin purana bhonagani wathok asing matang da kopna thijinduna sena ba kudingmak ain gi matungina dandi pigin hena se minister na phongdokhi Laibak Tibani, Nasai Ayuk, Honorable Minister Kaisina, Pau Piraga, Ingon the Kanga, the Yum Kara, a video Supange, Ado community ani Lamgi Waho the Gimali, Yam Laibak Tibani, Ado I had my post Hagre, IRB Plantu Namasut Hagre, Pam the Makata to go Tokanaba,
aduna athubuda I deputy commissioner kari kari sankhalaga moidi detail report or kanda tangai fadragadi akoi senior cabinet minister ka tharga settle to yabra kari gino haibado han akoi huji huji ti khaisi ada yogre ad magi report mangai honorable minister University of Leifam Topa infrastructure ding thina sem ding da university oina on kraba Dem College of Science da class tauna room later badigi mahiro sing irang horakre koisau naraba mahiro sing a block su thong non sin kre ngasi khongsang ngasi mari lenena khongsang da saruk yakiba mahiro sing na impact news da phongdorakpada state asida college loiraba mahiro sing na makha tamtaraba matik sabe university marang kaina laiteba si ubadagi sahi khargi mamandagi Dem College bu Dem University hain on k loinena mamang sahirigi hona Dem College ki makha da laiba college sing da subject khara da post graduate se hangak kibani matamadi hauna mahiroi singna mathau taba infrastructure teaching amadi non teaching staff sing happy never hajidna laki edu ngasi phawba hariba waka sing asi mapung phana thabak to on thok palaitre hanak sahi gi oina so Dem College of Science da post graduate ki nimit kharagni gi mamang thiki session haukrabani post graduate ki mahiroi sing asina class to hor patigi college asida BSc third amadi fifth semester tamliba mahiroi sing asi class tawna barum laitebadigi class tawdana tokpat yaure Hinamaki Matanda College principal amadi University si registrar da kayarang hana haizera basu ngasi phawba matik saba thabak amata laukhatri madagi mahuta class tawba yaroidaba college ki hall amada khajindona class taw harakpadiki ngasi ki khongsang asi sangsin bani khongsang asi makhata na yanaba ma laitriba phawba hanba laitana songsin gani loinana hojik haidoknaba lairiba semester sing exam result asisu athu matam da haidok piu haiki Matamjan routine thokte hoji phawda second semester exam haidoktri atopa mi gi niba palamda second semester exam haidoktuna third semester exam hoi tawnaba sem saw loigrabane hoji phawda hoi second semester tawgiba chahim faraka dore adoga emika su lakte akoi emika su laiba khudimak su mipum khudimak loina soi haiba akoi haijaningi marksi lakpada buk soi hoji phawda first semester exam haidokbu kuitri akoi hoji third semester ka jare first semester exam haidokbu kuitri MU thengdaba matam sida Dinamaju University yam khedaba ma akoi lakbu uba phangi akoi asi yam pe nungai jade class tawbagi matang se asi lakbu matam sida akoi khamu ngamakta badagi ngasi akoi na hesitation se hojarakbane government amtang changhan ningi government changhan ningi se ke sunate akoi hojik toriba exam khudau aduga exam haidopagi mawong mase kamaina tawbano habise amtang adu administration manungi watoga exam khaktangi palaga su yam hainingai myam am laeba matam san ningi government changhan ningi se ke sunate akoi hojik toriba exam khudau aduga exam haidopagi mawong mase kamaina tawbano habise Motor Vehicle Amendment Act 2019 chalhanabagidamag traffic police na paikalakpa khongthang sarko moina numidangda youthalaga gari thorpasing breath analyzer sizinadana test tawbagi thabak paikhatpa hokre test tawbada positive oiramba youthalambasing logi matungina salal kaktuna dandi piba hokre test tawbagi thabak sathabadуда traffic police Manipur gi additional SP Zoiraj na hai lamdam asida accident gi sang asi wangkhalakpana second thorang asi lokalapani maram Masi lamdam asida tanatana India ga thopa station da su ek asi sana ba hokre haiki Ziribam district Ziri Tipai Bung Lambi ki Dibong Karong Amadi Singdong Laikai da Pipong Kaina Level Culbert Ani Laigana Sembi da Badigi Mutum Zanmenjoi Kauba Misak Amana Semjin Kre Matang Kuina Kaira ba Culbert Ani Edu Senok da Badigi Koi Sao Narab Ziribam Kunjabun Dalaiba Zanmenjoi na Masaga Sel Putok na Semjin Kibini Culbert Chemagamari Lena Singdong Laikai da Laiba Community Hall da Paumi Sing Unabda Zanmenjoi na Culbert Ani Edu Mari Lena Sing da Semjin Bina Haijak Rapasu Tasinandana Laki Haina Nungaite Bapongdoke Lambi ki pibam pataba amadi Culbert kaibina miyam gi satok sinda yamna khudong sadaba mayong na badagi mahagna Culbert ani du samjin mani haiki Kusukulai gi mapuni longdari ba lining thau pistaw amadi bisokar ma irat thoni ki thoram ngasi laibak sin batungna lining lai sol galoina na pangthong nari sinpham khuding makta su nari ba kusukulai sing bu semlakpa mapuni haina longdari ba lining thau pistaw amasung bisokar magi thoram ngasi Manipur su pak sana pangthok na kre maruina gari workshop usang sekon yosang yauna tongan factory sing da thabak toriba singna kusuklai lai asi birat thoni sakhi loinana kusuklai sing da herang lairang katna masa masa na paisari basin pam sing da hena saukhana ba yai pamangol ninaki tongda angaba mathel koi langdona harau taramna samin thamin raba amadi harau tayam minabana tharama sing mapungoi basakta moi ki Kwakatil ngana pitong dalai ba IBM sana tailoring house tasu
ꯏꯔꯥ ꯊꯧꯅꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯝꯕ꯭ꯔꯣꯏꯗꯔꯤ ꯇꯝꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯣꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯦꯂꯔꯤꯡ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯀꯔꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯇꯥꯎꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯗ ꯂꯩꯁꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯩꯔꯥ ꯀꯠꯇꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ Manipur Nursing Council asina question setting evaluation technique and OSE haiba hiramda nominee subsatha da workshop amaga sila phel pataleba RD wing gi monthly purpose hold the hodokre tongan nursing institute sing de lakpa nurse amasung faculty sing na saruk yadana hodoki ba workshop asigi matangda Manipur Nursing Council registrar case ratnan haikibada question setting evaluation technique and OSE haiba हाइबसे मणिपुर की नर्सिंग एरिया ददी यामना मरु ओइबा टॉपिक अमनी अदबु नर्स के एग्जाम तब मतमदि नर्स नत्तबा सिंगना क्वेश्चन सेमले मसिन मरम ओरगा नर्सिंग की एरिया सिनिंगथिना असेसमेंट तौदबगी ममी साव तारे मदगी मथक्ता नर्स अमसु अनाबगी मरक्ता अफबा मरी थंबा ngамदबगी मरम ओहेले मसि थोक्तनबा मदि नर्स अमगी मगुन हेनगनबगी तंगाई फदबा मथौ ताई हाइखि ऑल मणिपुर रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग इंस्टीट्यूट का खुसमनदना हयेंग फावो सतखदबा वर्कशॉप सिदा हेल्थ सर्विसेस के डायरेक्टर डॉक्टर के रासो अमसुंग असम स्टेट नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार इलोरा ब्रह्मा नसिंग मसक नायब मियोय क्याना सरुगिया की नर्सना परीक्षा हाब से नर्स नतब मैम से क्वेश्चन सेट तौरे अदुइतारगदी नर्सिंग की असेसमेंट से निथीना तौद्रे हाइबसे अखोइना याम फील तौजबे एरिया अमनी सिना मरम ओइरकांदा नर्सिंग की स्टूडेंट मागी नॉलेज से असेस तौगे हाइतारगदी मटिक चाबा ओजा अमना क्वेश्चन पेपर से सेट तौरगा वन वे दा मसी असेसमेंट अमा तौबिद्रगदी नर्स की क्वालिटी से तसेंग आइडेंटिफाई तौबदे याम वावराइन खनबा अदुना तोंगानबा अखोइगी फॉर्मेट अमा क्वेश्चन से कमाई सेट तौगदगे पार्टनरसिंग से कमाई तौने असेस तौगदगे हाइबसे मसी याम लेयो मथौ सिना मरम ओइरकान ngasi sinjabani ngase yu pung tara makhairam tarakada more 1/3 dalpi area digi pot haptan imphal tamna tholokhiba gari ama more police station manakta sakang da bami kharana lut tawkre hairi thadok adigi matangda aikoi gi more paumi hai sakang da bami kharana imphal tamna tholokhiba gari adu khamdra driver adu da check tawkhi tungda paisa yarom da badagi driver adu gi mobile phone mundra bukhi thadok asig mari lena more police station da report ama victim gi maike digi tawkre hairi banbe abadi hokibatang हौकिब सेप्टेम्बर 13 की नुमिदांग पुंग तारारोम तारकपदा नन मणिपुरी अमदगिसु सनराइज क्लब के ऑपोजिट की मफम अमदा पैसा अमदि लेनोवो मोबाइल फोन मुनमगी थदोक लैख्रे मोरे टाउन मनुंग द तोइना किहन खंगहनदुना मियाम गी लन थुम मुनमगी थबक सथरिबा सिना मरम ओइरगा मियाम दा की तुजुंग फावले लोयना असिगब थदोक सिंग सिना मरम ओइरगा मोरे टाउन मनुंग दा लैरिबा प्रजा सिंग खक्तनतना इम्फाल मोरे लंबी अस्सिग ललोलितिक तौरिबा मियोय कया अमा मोरे द लैबा सिक्युरिटी एजेंसी सिंग दा थाजबा वासलकले हाइरि रिपोर्ट कांगसुब लंबी की मफम कयाद लानाई म्यूसिंग लोन यादब मोंग लम खोमचिन लिबसिंग हयेंग फावबी मनुंग हंतोकना बलेंगा की माइके की सेक्शन वातम लगे हयेंग फावबी मनुंग लंबी मताइदा लम खोमचिन दना साजलिबा पोसक सिंग जेसीपी यावना मशीनरी कया सिनदना तकथोकदौरी इम्फाल वेस्ट के एडिशनल एसपी लॉ एंड ऑर्डर एजी शर्मा लुसिंग बकांगबु अमना इम्फाल वेस्ट की उरिपो कांगसुब लंबी की ओवरब्रिज मकोंगदगी हौरगा नॉरेमथोंग फावबा लंबी अमदी फुटपाथ सिंग लम खोमचिन लिबसिंग लौथोकना बखक थेंगना चलगा पाउताक पिखी खोंचल अदुगा मरी लेना एजी शर्मा लंबी चथोक चसिन तौरिबा मियामदा अकाइबा क्या पिरकपा अमदी मियामना कंप्लेन क्या तौरकपदगी खोंथांग असि लौखलकपनी ओरिपो कांगचु प्लॉट नत्तना इम्फाल गे अकोइबदा लेरिबा मफमसिंग लोन यादब मोंग लम खोपसिन बसिंग अतुबा मतम तकथोकलगनी हाइना फोंदोखी उरीपोक परिंग एंक्रोच तब मैम से अखोन चलगा हाइरे अखोय हयेंग 11:30 तो अमा भौकी मनंग लोइन लौथोक चरगे लोइन क्लियर होजरगे अखोइना वॉलंटरीली हाइरे इन केस करिगो मस्ता लौथोक तरगदे अखोइना पुलिस सेकी मतुंगिना मखोय अखोइना बुक तवरनी तोपा मना आइना हाइजनिंग बदा एनी फुटपाथ होजिक से चनबी अमा होइना पोखम फमजनबा बिजनेस की एस्टैब्लिशमेंट उनथोकबगी पोचे मसि लौथोना हाइरगसु फुट चामगी नत्रगा मीटर चामगी जगह में एसोसिएशन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नेक थोलकनेबा मरोइना अखोयगी इकाई खुमनजरबा नुपी मैम इमाइबेल मैम हेक्ट थटकनेब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इशू हेक्ट क्रिएट हेक्ट तौहनब पब्लिक इंटरेस्ट तौजबनी फुटपाथ शॉपिनु सोरोक्ता पब्लिक चटकदब लंबी पोचे योनसनबीगनु करिगुम अखोइना हाइबसे याद्रगदी अखोइ आइन की मतुंगिना हुजिक एक्शन लौरनी
BJP Manipur Pradesh के State Schedule Caste के Vice President अमसुंग मोइरांग Assembly Constituency MLA P Sarachandra की Personnel Secretary ngarang namidang pung tarelom taba matamda sangai prokta की Vigilance and Anti-Corruption Police na senja thumjaga bari leina fagat khre paramyo edudi moirang lamkhai digi hemam boyai sahi nipunipa na pokpa chindumni Paraba is boyai ngasi session judge Imphal West puthok laba matung numit humni police custody da remand laukhre Imphal West District की मफम अमदा डिफरेंटली एबल ओरबिनपी मसा अमा बोनपी ओबी की काय खमनब मांगन बद चेना बनी हाइबा राजकुमार मिलन सही कुंथ्राम दे पोप लेखिद्रब अमुसना निमित 15 जुडिशियल रिमांड दा थमनब खंगन खरे राजकुमार मिलन ngarang स्पेशल जज पॉक्सो इम्फाल वेस्ट पुथोलब मतुंग जज निमित 15 जुडिशियल रिमांड दा थमनब ऑर्डर ताकिबनी Imphal West District की Imphal Police Station अकोनबा नॉर्थ AOC दा लेबा सुलाफ कॉम्प्लेक्स दा मसक खंगदब नुपा अमा सीरगा लेरमले लेखिदब नुपा अदु हौजिक फावबा मसक ममिंग खंगमगमद्री थदोक असिगी मतांदा Imphal Impact News ना फंगबा पाउदा ngasi nungthil pung mari rom taba matamda asiba haksang ama leire haina miyamna khanglakpadagi police ta pau pirab matung mahamadu da Imphal Police ke team ama laktona yengsin khibaga loinena asiba haksang rims ki mok ta thamkre On training of tribal students in paramedical courses sponsored by the Tribal Affairs and Health Department during 2016-2018 is a paramedical research academy Langol Imphal Haibasida Yimpham Oiba Souvenir Amapongkre Directorate of Tribal Affairs and Health Nasindana Bauparadaleba Tribal Affairs and Health Conference Hall Pangto ki Patoromadida Tribal Affairs and Health Assistant Secretary Lekokin Haukip IAS na Souvenir Adu Pongki Taromadu Mari Lena Medical Officer Tribal Affairs and Health Dr. B Haukip Nahai Haukip Sahi Lisini Taratarukta Tribal Nupamasa Masun Pimasa Ponito Paramedical Training Idaba Sujata Taki Adu Hosiki Training Adu Mai Panama Pumpana Loisin Cray Loinana Training under the Yauki Banupamasa Masung Nupimasa Ayamba Job Placement P Cray Madagi Activity Mayamdu Tongnava Pandamda Nasigi Souvenir Rasi Pongdokpani Haiki yam nena bungami yam dibnina asigi metang se kare yengi suna suhai nge aduga asigumba souvenir phondo to kansida masigi utilities se masigi kana bise asise sijana to khanda bida government department tongan no makin su asigi skill development khande asigi training khande department makin su khara Matang Saj the break Malosiki break Matunda, Nasileva Siki Prime Minister Narendra Modi is a Huapan Surpi Mapon with Pangtopi Paumadi, Manipur Maling Tongan be Bowsing, Pudan Laxaki, Pagnis Swimming Tadon Review. Mayamamukan Tram no celebrated Simakata Paumi and the Pizzeria. Prime Minister Narendra Modi Mapok no Mitkamari Lane as a BJP Pradesh President case Babanandana, Lusingba, BJP Kampumana, Zenim's Hospital, Passan Singa. Atomahau Yentokre Hospital Leba Nabasinga Atomahau Yentopi Toramado Prime Minister Narendra Modi Mapon Mitkamari Lena Tasikitara Marida India Pumba Hodok Liba Sayola Masubna Satagadaba Sewa Saptagagi Marilena Pangtopani Aquina Prime Minister Narendra Modi Nimichamani Sigi Manunda Mana Tau give a tabuk torumaya other man Magi Mamangi Tamda Tau give a tabuk torumayam do Aquina Mayam Prazamayam the Kanganba Aduga Magi message Handak Manam Kana Tawayana Tauriba single use plastic se season and never get Tabak Torum Ziga, Okina Mayam the Sandupa, Aduga water conservation Gimatanga, Sigis Okina Mayam the message Piba Moina. Last exhibition of Sokitoguri, Tarikunituni message the Magi, Togiba Chimen Mayams would forgive. Prime Minister Narendra Modi Mapokubun Mari Lena Works Minister Tongam Biswasina, Nui Bungi, Raza Dumbra, Singh High School Amadi, Kongmanande, and Makai the Labor Oles, Home Sing Amadi, Terra the Labor Children Home the Satak Atom Housing Yentokre, Nasi Minister Gi Concert Adukumari Lena Minister Biswasina Fondo Kibada, Me Manapolabadi, Mahana Hinley, Matamda, Konaya Sudamio, Atuki Karim Bakarat contribution, Toromba Asia, Namatautai,
Prime Minister Narendra Modi na mahaki mapok numit asibu India sin batungna later laida awana tarab singbu mating pangnaba honabaki wakalon asibu thajaduna mahak masagi oina su ngasi asi Oles home amadi children home sing asida angama mating asi pangmani loina na home sing asida leiriba ahal sing asibu hayeng digi hoduna masagi anaba sing asang bas paisa sing minister masana putoktuna layeng lagani haiki अखोई अमना अमो ओरगसु अखोइन मतेंग अखोइन ngamba मतेंग पीरे हर kana मखोइसि गाइड तो पीरे हर कांदा अममम अखोइगि लेरिबा अफाबा मी अमो ओर काना सोसाइटी द कंट्रीब्यूशन पिहनबा दुगा सोसाइटी नेशनलिज्म गि वखल खलनबा अमदि मागी वखंद नुवाइ तो पुनमक तो अखोइ मयाम पुनमक लेरमी हाइबसि वखलोन फावल हर kana अचौबा मी अमा वखन चौबा मी खल ले हर kana मखोइना सिगुम्बा सोसाइटी दा लाकदबा मयाम सिंगसे फेस तो गिरे हर कांदा स्ट्रगल तो गिरे हर कांदा सोसाइटी से अमत तो ओइना वारनेस ओइना बगे अमता ओइना नुसिना बगे पांदब लोनना अखोइना गसि संगसल प्रोग्राम लोनना कोइ मफम से लाक्सबनी Nasi Prime Minister Narendra Modi ki humo palak suba birthday ka mari lenena BJP na laibak sin matungna sewa saptaha ki thoram pangthok pagum BJP Tamil Nadu district tasu pangthok re thoram adu ki sarkam moina Tamil Nadu district ki manung sanba none PSC da laiba anaba amadi staff singda atam housing yan thoktana sami nakre thoram adu da BJP Tamil Nadu district ki president amadi party ki district enrollment in charge oriba M Daniel na lusingdana pangthok he thoram adu da party ki district secretary Joshua none village ki chairman kasai kai gangmai amadi party ki thomi kaya na saruya ke Ziribam dasu Prime Minister Narendra Modi ki humo apalak subang pong numit ki thoram pangthok he thoram adu BJP Ziribam mandal na sindana Ziribam ki dibong dalaiba BJP ki office pangthok he thoram adu da BJP Ziribam mandal ki member sama mungna saruya ke Bisnupur district ki oina so Prime Minister Narendra Modi ki mapok numit palan tauki dumida sa kamari lain na Bisnupur BJP election campaign committee nga sa district hospital Bisnupur amati PA sining tau khong dalay ba na awasing datum ahaw sana thanaba polam sing yantoki Prime Minister Narendra Modi ki mapok kumon ki tharam BJP Imphal West committee na sindana mongsang hay dalay ba Always home the pangthokre ngasi ki tharam da BJP Manipur Pradesh ki Vice President Salam Joy Manipur State Women's Development Corporation ki Chairman S Saitya Bhama amadi BJP Imphal West Committee ki President Case Ibohol na singba maru iba mioi kya na sarugya ke ngasi ki Prime Minister mapok kumon ki tharam ki manung sana home asid lai ba ahal singda BJP Imphal West District ki maikei ki atum ahaw amadi haira kaya yanthokna haraw tayamna punna samina ke Prime Minister Modi ki mapok numit ka mari lain na Bisnupur district ki BJP na su Community Health Center Nambol District Hospital Bisnupur amadi Moirang Community Health Center da lai ana abasing natum ahaw sana thana bapolam sing khodol tangkre atum ahaw yenthok padu da saru yake ba kumbi gi MLAS birana Prime Minister na tawzari ba thabak tharom khoding makta mai pak poida sanu haiki Bisnupur district BJP president yauna BJP ki youth member kaya na atum ahaw khodol tamba adu da saru yake India ki mapam matai da pangthok na bugom nga civic RK Sanatame Vidyalaya Ziribang Auditorium Hall da laiba kasi Prime Minister Narendra Modi ki humapan suba birthday celebration pangthok re nga si tharamadu Manipur Food Industries Corporation Limited ki Vice Chairman K Sarat Kumar ge sponsorship makada Friendly Environment Warriors sini na sindra pangthok Inat lining gibingda langbal tha sigi Manipur yumthong khudingda laida amadi yumda sak tawduna miyamgi usop katpagi mahut always home singda leiba kanala chitrab ahal singda ngamjaba khara katsi haibigi pandamda miyamna sinadol haira khangnaribi saisakpi ningthaujam premila amadi mahaki mapuribati susilna mahaki apopagi mingda Imphal ki nongpok kaksingda leiba always home da firul kaya kudol tamkre
Tabakta Silau Tirabadi Mitop na Lamasing Mapuno with the Soy than Oikini Haina, Nambol MLA El Loken na Fondo Kre, Nambol Lema Popom the Leba, Lysemba Perni Solution, Linkat Kibiki Foundation Day, Toramda, MLA na Wapamasi Pondo Kibani, Toramada Lokena Makatana, Mitop Singna, Tori Batabak Sing Asi, Lamda Masid Lady of Mui Singna, Mahut Silaba Matam Kaktada, Mitop Sing Masana Satkigani, Nahasing Langaki Tabakatana Don later Lamda Masis Saukapangamloy, now Riba entrepreneur Kia left and Toraba Matam Dalam the Masik Saukat. Pa labda mamo ehen bada hena mating pangani haiki. Coba state di masagi resource le jabanina industry le jabana le jaga tu ai ko ni Manipur ma pick ba adu no center ni department ko hingi ba ai ko ni isagi resource le jaga ba ai ko ni state study tha mari malagi batu da ai ko ni Manipur da sel tu ki bibam kar ba bibam da la ko ya ko pun na mo ko da ba kuidre aduna ai ko pun na ba ai ko ni government ke job ngai ba ki ma ta ai ko na ta na ya ba atang ai ta na 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 sigu ba company ba ai ko ni lam ta ba che da Bukalan baje tau riba, ai ko inaw sing dengan tu na, ai ko mai gi, amusung Manipur ki, adun bas sembilan dah coba kete ma pangwa, nambo oil selu, coba state di masagi resource le. Malem Gilebak Singh the International Youth Day Pangthon Abugum Thawal District Waiko Mani Girls College Sunamida se Pangthokre Youth Day ase Manipur State Pest Control Society Red Ribbon Club RRC Madi Waiko Mani Girls College NSS Unit na pun kusam nadana Transforming Education Hai Hiram the Pangthokimani Taramadi ki Phagdopa Oina Mahirui Singh RRC Madi NSS ke volunteer Singh na Thawal Mela Ground ki Thawal Wang Matabada Laiba College adu Phawba Khongsa Masat ki Taramada Saruk Yakibi Manipur State Pest Control Society ke Deputy Director ODB Dr. Zusi Duidangna Tungi Umbiren Singbu Masama Upaba Tinjang Kaijing Taba Wakal Loksing Laiban Harol Amam Oihen na bagi pandam da Paikat Pani Haina Pongdoki Bisnupur District PMKBY na Tagel Industrial State Laiba Ladies Corner gi branch oina hangdokiba work set po Humanism Foundation Sagolban Sayang Korau Makong Haina Ontok Lamne Hari Company Amagi Lazariba branch po maming Ontok Lambagi Dama Humanism Foundation gi matak tamari lainaba authority matik sub action lokot piu haina Ladies Corner gi proprietor Ngangbam Kiran Malana Phongdorokli Bisnupur gi new mini secretary laiba all Bisnupur District Working Journalist Union office the Paumising Unabada Kiran Malana wafam asi Phongdokibani Kiran Malana Unabatuda Makatana PMKVY gi work set asi hangna ba Humanism Foundation gi founder oriba Kumbidagi housing na thami banda laiba Wahengbam Road ki sanda mari laina basia sangaloi na seloina lopalising kun piki laibak tibadi workset adu mahangna founder oiba Humanism Foundation da oina onthok lamani haina maral siragli Krisi Bigyan Kendra KVK Imphal West ICR Resource Complex Lamphel Partner Susindra Usara Thabik Campaign amasung Lomi Singoiba Seminar Program Pangthokre ICAR Tracing Set the Pangthokiba Tharum Adugi Athoiba Mitulin Oikiba Manipur State Planning Board ki Deputy Chairman S Rajena Missing Hengalapik Matungina Lamdam Asigi Lomi Sing na Putoliba Potok Sing Asitiki Hena Putok Patangai Fadi Haina Pongdorakre Mahana Makataraduna Ngalingai Matamda Missing Yamdaba Madi Lam Marang Kaina Lerambana Har Nadrabasu Putoliba Pothokara Aduna Lem Pana Sab Konami Hauzikti Missing Yankolapik Matakta Low Nabalam Laiselaktabana Lady Lam Kara Asida Matokaram na Potok Hena Potokati Haibu Kan Taba Matam Oire Low Missing Nasahi Yamagi Low Kaktamak Ubagi Mohota Topa Makalgi Pambi Sing Sutadana Integrated Farming Topi Matam Oire Lowba Yabalam Karasi Lebak Lahau Sing the Kari Awara Palebik Habidu Kangdoktana Lebak Lahau Lane of Honasi High K. Maram dengan si sarkar na program ama project ama pakai petara kesu, aku hari ber thabak tubu mangoi nana implement tu betul dia aku persamiam nana, aku na fazabai scheme ama pakai petara kesu scheme tubu aku thabak aku na onthok kadau ribdi aku persamiam nana, aduna aku punna persamiam ga Government ga punna gyan taminaraba kanda da dai koi government na lokhalaiba adugumba matam yoiba project scheme kaya ma ikoi paikhalaiba mayam singa do koi ngasi mapung bana pangthong pangam gadori ban
Manipur lenga ki Department of Agriculture ki makhada Krishi Vigyan Kendra KV ke thawal sindra large scale tree plantation campaign and Krisak Gosti ki thoram ngasi khangbok traiba KV ke thawal pang thokre thoramadu da khangbok sala parishad ke member case Rajmohan Hai malay masida honali ba inga sage sanga amadi che isaw amadi kangi awa mayu ngari basi aikoi miyoibena u wa pangyan ya that pati oirapani hai ke loina na aikoi na uwa thajen baga loina na asang aman tana thalanna ba local liba amadi lomi sing amadi miyam na gyan loksing pina bhonari basi yam na laibak phabani hai ke Susanpur district ta numin mangani subna sathakada district level handloom mela kam exhibition ngasi degi hokre Directorate of Handloom and Textile Government of Manipur gi mating makhada ADC Susanpur na sindana ya sathariba mela adu YPA Hall Susanpur da hoktoke ADC Susanpur na mari rak suboi na sathariba mela se da puna stall kun mangana sarukia na tongan tongan sol sing yoli mela adu hoktopa mari leina na tongan tongan sei amadi jagoi su utke State level boxing championship ngasi degi Kumalapa Sports Complex boxing arena da pangthokpa hokre championship asigi ngasi hodopagi asamba thoram aduda Raya Sabha gi MP KSS Bhavananda Dona Stars Award UL Bomsa amadi Registrar of Societies Manipur gi Robert Katrimayum IS kaloinana Maba gi masak naraba miyo kiana saru yake ngasi gi boxing championship asigi hodopagi thoram aduda saliba sahi asigi September 9 ki tarahumdoi phawda Haryana state ki Rohtak laiba Sai NBA complex pangdokiba on suba junior women's boxing championship aduda gold medal ama silver medal ahum aduga bronze medal mari lorokpa galoina championship aduda saruk yakeba Manipur gi nupi masa sanaroi sing aduna asamba khotol pot kya piduna sanaroi sing aduna tungda lakadaba makoi gi championship kya da mai paktuna Manipur gi mingsat purakpa ngambo ayu haina sanaroi sing adugi thona half ki ngasi digi pangthokpa hokiba championship aduda Manipur gi tongan mafam sing digi lakpa unit tara mari digi nupi sanaroi samaga mari amadi nupa sanaroi samaga marputra humdoi na saruk yari satharli boxing championship asigi hayeng makadaba bout sing sanaragani अखोई एक्सपर्ट मैम से मैम हम दिले रहा अदुबो ngसाई अखोई मणिपुर की सानरी मैम से मागी सब सीनियर नि खंगे जूनियर नि खंगे अदय बोक्ति फजना दि सानर मगा ngसाई की सीनियर लेवल से योरो कान अखोई जे मांग छोय मांग सानरी मैम से मागी ngसाई की मागी जिन दि याउजरक पा मागी पिंग दि याउजरक पा कनो दुबोक्ति अखोई नि थिनबदि ngम कान ngसाई की पृथ्वी की थेंगरको मतम से ग्लोबल कनो से कंपटीशन से लाको मतम से अखोई से हे मांग बगी कनो में याउ मसी स्वाई से अखोई न कई मखरा स्पोर्ट्स की कनो से लेना मैम एक्सपर्ट मैम से ताने बिरगा करी मरम की दमक्तनो अखोई मणिपुर की सानरोई सिंगसिना स्वाइद तपखिरि बजायबगी थिजन बगी याम दरकार अम लेब MU Inter College basketball tournament ngasi digi Susan Kanchipur da leiba Manipur University Sports Complex da pangthokpa hokre basketball tournament ski ngasi hodopgi asamba tharam aduda Dean of Students Welfare MU gi Professor Ratan Kumar ADS MU amadi MUSC gi Secretary Dr. CS Pradeep MU gi Physical Education Sports ki Head of Department Dr. TS Bimol amadi MUSC gi Senior Executive Member Dr. KS Joy Chandra Galoinana Department ski masak naraba miyo kiana saruk yake ngasi digi sanaba hokiba MU Inter College basketball tournament ski nupagi ahana match ta Susanpur College na Liberal College of Panjal nipuni thoi kuntra marida ani suba match na MU na Rims pu Panjal nipumapan kuntreta aduga ahum suba match na Don Bosco College maram na Biramongon College pu Panjal kuntra nipan da painchiba PK Satharliba basketball tournament ski ngasi sanakiba nupi ahana match ta MU na Liberal College pu Panjal taruk sinada aduda Ani super match na Imphal College na GP Women College of Panjal Taramathoi ahum da maiki ba pibangam ke Sathar leba basketball tournament suka heng makhata ba match sing sanaragani Oinam Kangkhut mga sa waikong gamini leima memorial sahi yang kay amadi sahi humpu mata ki oiba league cup knockout kang tournament ki final sangkre jatin waikong isentang makada laizing ning thau apun ba Kangkhut thangwai ban sindona mamang thagi tara tarti ki thangwai ban dalai ba laizing ning thau ki sanglen da pangtok pa hokiba kang tournament suki ngasi sana ki ba ahan ba semi final ki match adu da oinam Kangkhut na ahan ba half da Panjal tara ni thoi ani suba half ta na Panjal tara pun na Panjal kuni thoi edu ka nambol Kangkhut ahan ba half da Panjal tare da amadi ani suba half ta na Panjal mapan pun Panjal tara taruk san kiba match asika piba matam da oinam Kangkhut na nambol Kangkhut pu Panjal taruk tamai kiba piram laga sathariba kang tournament asika final samagam ki jatin waikom na mahaki apuk pigi ming da katsariba kang tournament asida
Manipur ki tonga tonga kendra sing ki lakpa kang ko tara humdena league match sing da kan bala ba tawna ki satharliba kang tournament su ka heng sanaga da bani suba semi final da sing jamai kang khot amadi ya school kang khot anina laba tawna ragani Bhopal da saliba September thasi ki amada loisin khiba dragon boat race amadi national interstate canoe sprint school boys and girls champions ita medal phanglaba Manipur sanori sing asi kyamgai pal albida okre laisang hidel canoeing and kayaking association asidana pangthokiba thoramada da association asi president nepram kishanna mai palaba sanori sing asi puning thawaladuna khodol post sing su piki Arabida bulletin is alliance amuna miyam da thamjari Center Robert School BC case CBI sina kre case se hen alum na lobina ba Indian Home Minister Amit Shah madi DOP Minister Dr. Jitendra Singh da su takslam ne hen se minister na fundoropi NBA Act 2019 miyam na khangana ba road safety awareness program pangtho kre traffic police na paikala ba road safety ki thabak sing miyam na saudi gano masong lana lobby gano hen se minister na office dorpi Sinong alam daida sakang da bukulay pa basing na sanawati ki makan kuman kulda lay yung tarahin na may tatong malay ko itaw sa lukyam na Fatima Pro Highway Engine Cray. Amasong DM University ki manungsan na Dian College of Science at Class Tono Barum Lay Tabati ki Mahirwis ni Irang Hokray ko itaw na raba Mahirwis na F-Block so Tonglong.